Thanks for coming, folks. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Uyu munsi wa none nta kindi kiri kuvugwa hirya no hino ku isi atari iraswa ry'umukandida urimo kwiyamamaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump. Iyi nkuru yaciye imitima ya benshi, aho benshi mu isi bakomeje kwibaza icyaba cyatumye iri raswa riba, aho ibinyamakuru byandika ibivuga byose bihanze amaso ku iraswa ry'umuherwe Donald Trump wageragejwe kwicwa ariko Imana igakinga ukuboko. Ibi byabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ubwa mbere hagaragara iraswa rikomeye cyane. Abayobozi bakomeye ba Amerika, aba bashaka kwiyamamaza ngo babe abaperezida, abandi bashaka kuba abadepite mu nteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko mu myaka itandukanye hagiye haraswa bitunguranye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Donald Trump uhanganye na perezida wa Amerika Joe Biden yaragiye kuba umuperezida wa gatanu wari ugiye kwicwa arashwe n'abitwaje intwaro zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuvumbuzi, siyanse, amakuru y'ibijyanye na politike, imyidagaduro n'amakuru y'ibyamamare n'ahandi wabisanga atari kuri Bizazamenya. Naho njyewe nitwa Eric Nshimiyimana, ndagushimiye wakoze subscribe, warakoze cyane. Nawe kandi yukoze aka kanya, ubu ndakubwira ko ubonye inzira nziza yo kumenya amakuru menshi kandi meza. Muhaye ikaze. Igikuba cyacitse ubwo Donald Trump wari mu bikorwa byo kwiyamamaza kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraswaga. Byabereye muri leta ya Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bagiye kumva bumva isasu, barebye babona Donald Trump yikubise hasi. Abashinzwe umutekano bahise bahamuvana igitaraganya ako kanya. Uyu munsi wa none tariki ya 14 ukwezi kwa karindwi, itangazamakuru hirya no hino ritandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryazindutse ryandika ko uwamurashe yamenyekanye. Uyu akaba ari umusore w'imyaka 20. Uyu musore akaba yamusishe imbunda bita AR. Abikora ari ku gisenge kimwe mu nyubako zari zikikije aho Donald Trump yiyamamarizaga. Gusa andi makuru atugeraho nuko bidatinze Donald Trump yahise atangaza ko akiriho kandi ari kumva ameze neza buhoro buhoro, kuko hagiye hagaragara ifoto nziza cyane igaragaza Donald Trump yazamuye ikigumwe hejuru agaragaza ko akomeye. Gusa ku musaya we hafi n'ugutwi hagaragara amaraso arimo arava. Uwamurashe nawe yahise araswa arapfa, ariko igikorwa yakoze n'ubundi cyasigiye benshi kwibaza ku mikorere y'abashinzwe umutekano wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se abashinzwe umutekano kurinda abantu bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikibazo gikomeye kuko bitaherukaga ko umuntu uraswa umukuru wa Amerika cyangwa se uwigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nababwiye ko bitaherukaga, ariko nyamaza reka nze mbabwire ibihe n'amateka y'abantu bakomeye bagiye baraswa abandi bakicwa mu mateka ya Amerika.
weho komeze utega amatwi bizazamenya maze ukore subscribe, waba uri mu karere k'ibiyaga bigari, waba uri muri Afurika muri rusange, waba uri mu bihugu byo hanze n'ahandi ku isi hose, ndagusuhuje. Umusanzu wawe n'uw'agaciro kuri twebwe. Uwa mbere twababwira mu mateka ya Amerika ni Abraham Lincoln. Uyu muramuzi, nawe yapfuye arashwe ubwo yarashwe aturutswe inyuma maze akaraswa inyuma ku mutwe mwaka w'1865. Undi nawe wapfuye arashwe gutyo muri Amerika ni James Garfield. Uyu akaba yararashwe ubwo yarari muri gari ya moshi i Washington DC mwaka w'1881 mu kwezi kwa karindwi. Gusa uyu yaje gupfa mu kwezi kwa 9 kubera ibisebe yari yaratewe n'iryo raswa rikomeye. Uyu nawe ni Lee William McLean, nawe yarashwe mu kwezi kwa 9 mwaka w'1901 muri Buffalo muri New York. Akaba yarashwe nawe n'umugizi wa nabi witwa Leon Kozlowski, nawe akaba yaritabye Imana kubera iryo raswa. Undi twababwira witabye Imana kubera iraswa ni John F. Kennedy. Akaba yarishwe n'umarashi ukomeye, uyu bakunda kuvuga ngo ni sniper, witwa Lee Harvey Oswald muri Dallas mwaka w'1963 mu kwezi kwa 11. Undi twababwira ukomeye cyane wigeze kwicwa cyangwa se warashwe akitaba Imana kubera kuraswa, akaba ari uwa kane twabahitiyemo, yitwa Robert F. Kennedy. Uyu akaba yari umusenateri muri leta ya New York, nawe yaje kwicwa arashwe igihe yari mu nzira zo kuba yaba umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwaka w'1968. Uyu Robert Kennedy akaba yarasiwe muri Ambassador Hotel muri Los Angeles. Uyu Donald Trump akaba yaragiye kuba wa gatanu mu bari bagiye kwicwa. Uyu Donald Trump urimo kwiyamamaza kongera kuba yaba perezida wa Amerika. My fellow Americans and the people who brought me the dance, Delawareans. I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. Trump yarashwe ubwo yarari muri gahunda yo kwiyamamaza imbere y'imbaga y'abaturage ba Amerika, ubwo yabagezagaho imigabo n'imigambi kugira ngo akomeze guhatana ngo asimbure umukandida akaba na perezida Joe Biden. Twabibwiye haruguru, igihe rero yarari kwiyamamaza, umugizi wa nabi witwaje intwaro akaba yarashe isasu, maze iryo sasu rigafata ugutwi, Imana igakinga ukuboko. Donald Trump ubusanzwe ni umunyabusiness ukomeye cyane, umwe mu baherwe bakomeye ku isi ndetse no muri Amerika muri rusange. Akaba akunda gusetsa cyane mu biganiro bye bya buri munsi, mbese iyo umureba wahita useka bitewe n'amagambo akunda kwivugira niyo ari kuganira n'abandi. Uyu Donald Trump yatangiye kwinjira mu bya politike ubwo yabaga perezida bwa mbere, none akaba agarutse kongera kwiyamamaza iyindi manda. Benshi bakomeje kwibaza niba iri raswa ryaba ryaturutse kubera amakimbirane cyangwa se deba ziba ziri hagati ye na perezida Joe Biden. Reka dukomeze tubihanga amaso, nshuti bakunzi babizazamenya, dukomeze kubashimira uburyo mukomeje kudutera inkunga, haba mu kwamamaza, gukora share, subscribe, n'ukuri muri ab'agaciro. Nitwa Eric Nshimiyimana, nta yindi nteguza naho ubutaha.